Senade moj, lijepo ovo naselje, Jeste. veliko naselje, Jeste. ali uvijek postoji ono ali. Ja. I ovdje, jel da? Ja. Šta je reći? Pusto, odseli narod, nije rad nemašćini, nije rad gladi, nije ni baš, ali najgora politika. Otjerala ih politika. Ovdje narod živi, ne samo ovdje, čitoj Bosni živi pod strahom. Veliki strah. Ovo će biti, ono će biti. Ono će biti, ovo će biti. Uvijek si negdje na oprezu. Uvijek se naprezu. Kako ćeš, šta ćeš? Uvijek si u neizvjesnosti. Uvijek su neizvjesnosti. Nikakve sigurnosti. Nikakve sigurnosti za djecu. Hajde mi stari ćemo nekako preživljavati. Naučili smo mnoge neke stvari. Pa koji ne bojimo se ko eto šta će biti, kako će biti, ali nas je strah za omladu. Naravno za djecu. Nikako nemaju budućnost od djeca. Jesu otišla sva djeca odavde? Pa, otišlo je 80%. 80%? I još uvijek idu. Još se uvijek čekaju papiri. Pa i ovo što je ostalo ovdje, najvjerojatnije će sve otići. I ovo će ostati sve pusto. Snimaj kuće, vidi kakva je ljepota, vidi šta je, a sve ostaje pusto. I što nas ima na vlasti, smijem li reći, ne smijem li, koje god u državnoj firmi, sa njim se ne mere pričat, koje god, bilo koje politike, sa njim se ne mere pričat. Jesu i vaše djeca otišla? Jesu. Imam 2 sina, 2 unuka, nevjestu. Imam 3 kuće velike. Jedino me strah, mene sada, što ja to ne mogu čisto ko kuća. Imam puno, a ja neću moći to da radim. I to će zarast, ostati pusto, a za zemlju, njive da ne govorimo ništa. To će, već je zaraslo puno. Ja mislim da je njiva zaraslo malte 50%. Možda i više. A da se obrađuje, možda 3 do 5%. Samo. Znači, djeca su otišla? Djeca su otišla i na kraju krajeva kažu mi djeca samo mogu se mrtvi od ta vrata, nikako. Ovako da se vrati da ovdje živi. Zar je tako? Tako. Imaju tamo lijepe poslove, unučad mi idu u školu. Lijepo im je. Imaju terene, nešto treniraju. Gdje su u Njemačkoj? Kod Stuttgarta u Njemačkoj jeste. Ja. Nevjesta mi tamo radi, ima lijep posao, ide u školu. Imaju ovdje kuću, imaju sve. Ali ovi poslodavci naši puno cijenjuju. Puno. Radnike. Tako samo mora ovdje raditi, ostati onaj koji ima 8 razreda i manje, a svi normalni odošli. Je vam žao? Pa normalno da je žao. Pa kako mi neće biti, ja sam već unučad izgubio 70%. Izgubio ih. Oni meni dođu godišnje dođu 20 dana i to 20 dana odiše na more, odiše tamo, odiše vam. Nisu kod me, pa nisu 5-6 dana. Normalno da mi je žao. A moj otac nas imao 6, svi smo živjeli. Niti vi možete u njima uživati, niti oni mogu da vas dožive i zapamte na pravi način. Ne mogu. Stavit ću dedi, nani, dedi i gotovo. Šta na to reći? A čovjek cijeli život se borio za to. Pa evo. Da danas bude puna Tavlija. Evo nek vidi kuća, evo vidi oko Avlije, jedno vidi tamo kuća, ja sam počeo šenicu što ne mogu raditi, najlakše mi to. Imam nešto malina, imao sam dum i po, pa sam uzorao i ostalo nešto malo. Posjeću krompira, nešto, to je najlakše, možda u 2-3 godine još što mogu raditi, to će ostati. Ko će raditi? Da li će se ovdje naseliti? Evo znamo svi kroz istoriju da su ovdje mnogi narodi živjeli. Mnogi, od Bugara, Slovenaca, Turaka, ono da dalje ne brane. Pa došlo je možda i vrijeme da i nas promijeni. Ja se često pitam, naši svi odoše, sela ostaju pusta, drugi neki dolaze, kupuju zemljište. Šta se reko dešava? Je li ovo smjena nekih naroda? Je li ovo, kuda sve ovo vodi? Allaha, da li je to od naroda? Šta li kako?
pojedinci, ovo je Pritkeamijski narod. Nije to Pritkeamijski narod. Mi ćemo još živjeti dugo. A koja će sad ovdje doći nacija? Dolaze neki Arapi sa džipovima, dolaze neki, šta ja znam, 3 veze nemaš ko su. Znači, došlo vrijeme opet da se promijeni narod u ovoj Bosni i Hercegovini. I promijenit će se. Sad, ali će se on promijeniti za 5, 50 godina, ali će se promijeniti brzo. Po mome shvaćanju. Jer vidimo, ostane sve pusto, kuće, ima kuća lijepi, evo pogledajte, u njima niko nema. Ima lijepih i ogromno nasilje, zato mi jeste čudno da je tako pusto. Evo pogledaj nasilje, malte 3 zaselka, samo 2 kravice. I to male kravice. Ovdje, sad ima i dole 3 koji drže po 5-6 kravica. A nekad je svaka ova kuća imala možda po 2-3. Pa eto, u mene otac imao 60-70 ovaca, imao je po 14 goveda, po 3-4 konja. I djece je bilo, išlo se u školu, radosno bilo, nije se možda imalo opanaka, ali se imalo crnog gljeba, kukuruze i mlijeka. Imalo se tikve, krastavica, pa je zaživilo se. A sada svega ima. Pune su škrinje mesa, pune su, nema ko jest. Nema. A da ti kažem, na to sve, šta? Hajde šta? Na to reći. Kad nemaš s kim da progovoriš, Nemaš. nemaš s kim da podijeliš. Evo vidite, otkad smo ovdje, ili jedan pješak prošao. I moramo biti još i. Ovaj slučajan prođe s traktorom, ovaj prođe, eto vidio, s autom. Digni jedan drugom rukom, sebi, ja sebi i to je to. Pretpostavljam da i to malo što vas ima, da se ne družite. Vrlo malo, ma 5%. A što je to tako, moj scenarij? Možda je naka ljubomora, možda je zavnost. Kaj vidi, on ima 2 ovce, ja nemam nijednu. Vidi, on ima lijepu baštu, ali ja nemam. Kako bi ja njega prevario? Šta bi ga prevario? A bolan ostaće moje i tvoje, sve će ostati. Ostalo je moga od kundu djeda. Znači, moj unuk, pa sin, pa ja, pa moj babu, pa moj dedo, pa moj pradjed što je poginuo na Solonskom frontu, pa onda njegov otac, Osman, pa Salko, pa Alija. Vidi koja su. Znači 8. To je bilo krceto puno. Nema sad. Evo ova kuća iza vas je nekako najbolji primjer, možda najbolja slika. Evo i ova ista pusta. Evo i ova druga. Kako sve prolazi, kako sve odlazi. Nema. Narode. A sve nam se nekako svelo na taj interes, na taj novac, na tu zavidnost. Ne možemo reći da nemamo. Auto 20.000, ja neću da vozam osina, ja imam svoje na stari Mercedes, je meni zlato. I nikdje me ostaviti neće. Njegov auto, viće babka uzmi, neću, ne treba mi. Mora se živjeti, kažem. Ali pogledaj, vidi. A pogledaj i ovaj u Njemačkoj, ima svoju firmu. Pogledaj, pogledaj gore sve. Sve to lijepo. Ali nema ko da živi tu. Nema ko da se nasmije. Nemaš ti djece da galami. Nema djece da se igraju. Nemaš ti više naći čovjeka da kaže hajmo na kahu popit kahu. Tek da kaže hajmo ručat. Hajmo nešto, ništa. I kakav je onda smisao? Nikakav. Kakva je poenta života? Nikakav. Nikakva nije poenta. Živi dan za dan. Odiješ u mošte, popiješ kahu. Ja barem odijem. Malo te svako drugi dan. Ili možda i svaki dan nekad. Dođeš ovdje opet pusto. Nešto vrti se tamo. Dole pretpostavljam da siđete ne bi koga sreo, progovorio, prepoznao. Eto da malo čovjek se negdje, moraš negdje održavati to. Podivljaće se. Podivljaće se. Uvijek ima. Dole sjedi nas, 3, 4, 5, pa i oni, pa već znamo se. Onaj ti je došao iz Mokronoga, onaj je došao iz Poriječa, onaj je došao od ozvo iz Mošta, onaj iz Imče. Jer te generacije moje još se poznaju. Danas pazarni dan, pa smo išli na 2 puta na kahu, išli suši, išli tamo u čarši, išli. Ti kojima je još uvijek stalo do tih međuljudskih odnosa. Aha. I koga god ti vidiš, i ko te god vidi, nasmije se. I viće, hajmo na kahu. Hajmo na kahu, kaže.
Nismo se vidjeli kad 15 dana ili mjesec. Joj, kad nisam te vidio, ima 2 godine. Ma idemo na kavu. Koga što zove taj? Koga? Vidi. Ima li niko? Nije niko. Znači, ruši se, sigurno se ruši sve. Jasno mi je za ove stare kuće, ali šta je onda sa ovim novim, lijepe, luksuzne, fine, a opet omladina kaže neće se nikad vratiti? Nikad. A kuće napravljene? Pa eto, možda će u mene sin vratiti se kad ostari. Kad ostari? Ja. A moje unuče neće ovdje doći. Ona već tamo završava školu, tamo će raditi. Samo mora vika, ja sam porijeklom odatle. Imao sam dedu, imao sam nanu, imao sam to, imao sam ono. Ali hajde. Šta će? Po Holandiji, po Francuskoj, po Njemačkoj. Otišli za Ameriku, otišli tamo, otišli vamo, po Austriji. Šta? Šta na to reći? Ali ne može niko i da ih osudi što su otišli. Ne može. Ne može. Politika ih otjerala. Lično politika. Kako će ja večeras, da ne spominjem, kaže, napašće nas onaj, treba ono. Šta, a kako se odbraniti? Firme se zatvaraju. Seno sluša na televiziji, onaj viče, kako ime, a nije bitno, kaže da primaju penzionere u firme i studente. Nema radne snage. Plati radnik, nemoj im davati 700 maraka platu, da ne spominjem firme. 800 maraka platu mu dao. Mora se od tog živjeti. A vi, eto, gorivo za 2 dana poskupi 2 puta. Bilo 2,66, pa 2,71, pa jednoga jutros. A evo danas pospone 2,76. I kad ti sad pogledaš, on tebi viče, pa šta hoćeš kad dobio si 700 maraka, 800 platu, šta hoćeš kaj više? Šta ti je kaj? Neće. Ode u mene sin u Njemačku, što ima 5 puta više. 5 puta. Jes da on plaća stan 1200 eura. Ali radi on, radi mu žena. Prima i na djecu. Djeca idu, imaju stadione, treniraju, trče, veseli se. Jes da on mora biti i sa Ukrajincom, i sa Crncom, i Sudana, i Njemcem, sa svima on mora tam biti. Znači, ali nema njemu ove djece naše. Kakva je to budućnost? Nikakva. Ali šta oni moraju tam biti, jer vam je mnogo ljepše. Drugačije ne bi ništa ni ostvarili. Ništa. Ovdje kažu možeš rad 100 godina, ništa. Bit ćeš na istom. I sam moraš din kredit pa se još zadužiti, pa da se prehraniš. Odnosno, ko ima djeci. A vidiš ti, i ovo ću reći, puno ima ovdje momaka neoženih. Do 60 godina, momci. Nikad nijedan spominje da se ženi. Što? Je li upravo razlog to što nestabilno, nesigurno? Nestabilno. A što je nestabilno? Recimo, on radi vani, žena tude, mora je voditi za sobom, ako ona ovdje radi, ne zna šta, kako, na kraju kraja, što će me žena i djeca? Što će mi? Ja sam sam od sebe se brinem, a kad ostari, undak je kasno. Nema babe, nema matere, kad je trebao sam, kasno je sad trebao sam. Tako. A zanimljivo je da opet vi u Visokom otimate se, nekako ste vrijedni ljudi, radite. Ja ne znam da sam došao pred neku kuću u Visokom da nema plastenik, da nema nešto zasijano, da nemaju barem 2 ovčice, da... Ja sam navikao to da imam i da radim. Ja ću raditi sve dok ne mogu. I moram raditi. Ne da moram. Jer prvo rad sebe, svog zdravlja, kad dođe vrijeme, ja uskinem i paradajz, i krastavec, i papriku, i... Ma sve, i kupus, sve ja to uskinem u sve. I krompir, i pečenjak, i malnu, i jabuku, i krušku. I meni je lijepo na selu.
A sad kad meni dao stan u gradu, pa da živim, možda bi ja umro brzo. Ja ću ovdje se kretat, pa ću ono posjetiti. Već ja u Plasteniku imam salate, imam luka, imam špinata, pomalo čupa i tako. Već ja imam. Mene ne interesuje u Bingu da li ima to, da li ima ono. Gledam krompir marka i 85 u Konzumu, mene to ne interesuje. Jer ja imam prit zadovoljno i čak imam možda i prodat. A što? Imam svoje. Zato što si usto i uzeo motiku. Imam traktor svoj. Imam kopač, imam kosač, sve sam to nabavio, da bi mi lakše bilo živjeti. Pa dokle mogu, kad ne mogu, gotovo, ne meni gotovo. Obično ljudi poput vas, kojima su djeca otišla ili ne znam, nešto drugo se desilo u porodici, kaže kome da ja radim, zašto ja da to radim, ne isplati se, ne... Ali uvijek se isplati, pa zbog sebe moraš. Znaš kako? Moraš, ako ništa, pronaći taj odušak što kažete, šta bi bilo da sam ja zatvoren sad u toj kući? Recimo, one su djeca došla za Novu godinu, unuci sin i ovaj sin, 2 sina onka. Ja sam strogo ošao, kupio njima teletne 10 kila. Teletne. Kupio im domaće jare. I kad su on došli, kad hoćemo mama ne, kad potrošite onu uški nju dajte. A ne merite potrošiti koliko ima. Ali sad ti kažem, čest mi je da ja radim kad on dođu da imaju. Pa onaj paradajzovski, pa onu krasticu, pa onu tikicu, pa ono, sve. Uštali samo 2 ovce? Samo. Imao sam dok sam mogu raditi, a žena, po 3 krave, nijedna nije bila ispod 7 metara. Vozili smo mrs u Sarajevo pod most, 9 godina. Ozbiljno? 9 godina. Pod most, to je na Ciglanama? Na Ciglanama. Tu ste prodavali, jer kajmak sir? Jeste. I po 22 artikla smo vozili. Po 22. Sedmično 2 put, nekad i 3 puta. Napravite, spremite, proizvedete, u auto popakuješ i... Lično sve naše. Pravac na Ciglane? Na Ciglane. Ovdje kreni u 2 sata, navečer, gore, dođi, nađi mjesto. Žena malo prispava, ja idem popisanim društvom, kahu tamo vam i onda krene se. Od ozgo se vraćaš nasmijan. Ali to je bilo prije 20 godina. Ne možemo. Prodaj jednu kraju, prodaj drugu, prodaj treću, prodaj ono, ne može se. Nas dvoje. Gotovo. Znači sve staje, malo, pomalo sve staje. I ostalo na 2 ovčice, samo za vaše potrebe. Ja, evo ovako da ima na Zanodu. Šta ste radili inače u životu? Radio u firmi. I eto, ovako, poljoprivredu, eto, pričam ti. Koji posao u firmi, čim ste se bavili, kako ste... Pa, ja sam bio u košari kao modni kreator, modni rukavice, pa sam onda ošao u obezbeđenje, pa sam bio kao portir, ja mislim 17 godina. Tako da sam tamo se odmorim, dođem kući da se umorim. Ali dok je bio kralj Mulo. Ja. Kad je Mulo umro, sve je počelo padat. I palo je sve. A dok je on bio živ, sve cvalo. Bio veliki ekonomista. I vrlo dobar čovjek bio. A on ništa. Iza njeg su ostale. Šta bi ti rekao? Kako da je nazovem? Kao one ptice grabljivice. Ali obori na onoga seljaka što radi, da ga istiraš, pa danas sutra i sve oboriše, sve uništiš gotovo. A oni su sve mašine, kožu, ono, i robne kuće, radnje po Srbiji, Hrvatskoj, po Italiji, Češkoj, Njemačkoj, sve su raspredali, sve su pokrali. Oni sljedbenici za njega, lopovi. Hajde kući, pobrini se o sebi. Živi sam za sebe. Bori se. Ja. Pa dokle, kako. Ali hvala Bogu, ja sad živim ko što se kaže, ko car. Ništa mi ne fali, ništa. Nema išta na dunjalu da bi rekao joj da mi je ono. Ništa ne postoji. Samo eto, ako još se čuva zdravlje, ja i žena, dobre djeca, posebno je tako. Znači, vama je trenutno jedina boljka djeca? Pa jesu unuča najviše, ajde već oni su
Djeca su već odrasli. pametniji. Nisam malo što kažu se, jel? Ali unčad. I on kad zove, kaže, gdje si, dedi, kako si, dedi, šta mi radiš, dedi, u tebe srce uliku. I jedan i drugi. Dedo bi najradije zaplakuo. Bilo je toga. Jel? Bilo je toga. Kad sam ih prvi put pratio u Visokoj na stanciji, ja šutim, ne mogu progovoriti u me, suze ide, oni se oko me, će, dedo, nemoj plakati, i vi suze. Kad su krenuli za Njemačku? Ja, kad su krenuli. Kako izgleda taj trenutak? Rijetko pitam ljude, ali mislim da je to najteži trenutak. Težak je toliko taj trenutak da ti suze same idu, a ti ne možeš progovoriti. Ne možeš. I on sam vičao kod te obliču, dedi nemoj plakat, ali oni plaću. E sad zamisli kako to ide. Ali eto. Znaš da odlaze, znaš da moraju, a opet srcu teško. Jer odavde kartu plaćati u Visokoj naki, čujem oko 100-120 maraka svaki mjesec, to je puno. Pa uzmemo knjigu 20 maraka, uzmemo 30 maraka, ona 15, a plata 700 maraka, znači nema perspektive nikakve. I kakva budućnost čeka tu unučara? Ovdje? Nikakva. A on tamo, ja mislim, imaju mjesečno 250 eura i odmah ima posao da biraju poslove. Čim završi. Znači, 8. razred mora ići praksu, 9. mora raditi u fabrike. I kakva je njegova budućnost, tamo kakav mu je ovdje. A ovdje je završio, kaže, fakultet ekonomski, magistar. Ima i ovdje, magistar. Idu fata pilat. A znaš koga fata i pilat? U njih gaza što imaju 8 razreda. U njih fata i pilat. A on magistar. Ili nose i cigle, maltu, tako. Što će imati fakultet ovdje? A da je završio u Njemačkoj, taj fakultet, mislim, ima njih koji su progulili, ima njih. Ali ako nisu u stranci kojoj treba... Teško. Evo kao u kojoj stranci, kao, ma eto, znaš, hajde kažeš, biše. Da se i to koji su ljudi doživljavali. Pa, to je danas poznata nekako matrica. Normalno. Način funkcionisanja u našoj državi. Ja. Ali eto. Negdje uvijek kažem na kraju ljudima, ko što je jedan dedo kojeg smo snimali rekao, bolje da ga želim nego da ga žalim. Tačno. I to je negdje možda i najbolja istina. Ima još jedna izreka. Kad je bolje gledati izravni u brdo nego s brda u ravan. I bolje ga kad je želit nego žalit. Tačno. On će doći, a kad ga žališ, nema ga više nikad. Gledaš tu, ne možeš mu pomoći ni sebi ni njemu. Ne može. Jest. A htio bi mu pomoći. E to ti kod nas sad došlo tako vrijeme. I mislim da nema za roditelja teže situacije od toga da gledaš dijete tvoje kako propada, kako vene, kako... Ne može ništa postići. Ne stvara budućnost kako treba. Sin mi posio 2,5 dulma malina, marke 80. Odmah je sve uzelo, sve. Šta da to reći? Počupo sve odmah. Da mi budete zdravi i vi, vaša porodica. Amin. I vi da budete. A ostalo, kako je, tako je, šta možemo? Ništa.